Bakunzi b'ikinyamakuru Master TV1 twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye. Uyu munsi turaza kubagezaho inkuru cyangwa se isesengura ry'uruzinduko rw'umukuru wa UNHCR Philippe Grandi yakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yabonanye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'ubundi yaje kubonana n'umutwe wa AFC M23 twirwaneho uhagarariwe na Kone Nanga hamwe na Bertrand Bisimwa ndetse na Kanyiki Freddy. Inkuru irambuye, nimba uri musha muri studio zacu turagusaba ko wabasha gukora subscribe. Umukuru wa UNHCR Philippe Grandi aherutse gukora urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu Rwanda, aho yahuye n'abayobozi b'ibihugu byombi ndetse n'abaturage bahungabanyijwe n'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Congo. Grandi yasabye amahanga kongera inkunga kugira ngo impunzi n'abimuwe mu byabo babone ubufasha. Anashimangira ko ari ngombwa gushira imbere ibiganiro bigamije amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Urugendo rwa Philippe Grandi muri Congo. Kinshasa, Grandi yakiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi amugaragariza impungenge z'uko abaturage benshi bakomeje kwimugwa n'intambara. Mu gace ka Sake hafi ya Goma, Grandi yahuye n'abaturage bamaze amezi atari make mu nkambi, basaba leta n'amahanga kubatekerezaho mu mibereho yabo ya buri munsi. Amakosa ya FARDC yakomeje kugaragara muri izi ntambara yagarutsweho. Abaturage benshi bemeza ko rimwe na rimwe FARDC ikoresha imbaraga mu baturage ishinzwe kurinda. Hari raporo ivuga ko hari abasivile bafashwe ku ngufu ndetse n'abandi barakubitwa, abandi bakorerwa ihohoterwa n'abasirikare ba FARDC cyangwa se abasirikare b'igihugu cya Congo. Hari kandi amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC bagaragara mu bikorwa byo kwigarurira cyangwa se kwikumira umutungo w'abaturage mu bice by'intambara. Ibintu bigaragara nk'ihungabanya ry'umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Congo. Reka tuvuge ku Rwanda ndetse n'umugambi wo gusubiza impunzi mu gihugu cyabo. Grandi Philippe yahuye n'abayobozi b'u Rwanda bashimangira ko bateguye gahunda yo kwakira impunzi z'Abanyarwanda zahungiye muri Repubulika igihe basize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Baganiriye bemezanya ko impunzi zikwiriye gusubira mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yaho mu kwezi kwashize impunzi zirenga ibihumbi 5 zasubiye mu gihugu cyabo cy'u Rwanda kubw'ubushake. N'ubundi bemezanyije ko uyu mugambi wakomeza wo gucura impunzi z'Abanyarwanda ziri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyinshi aho ziri mu mujyi wa Goma ndetse no muri za Masisi no mu bindi bice bitandukanye byo muri province ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Hari icyo n'ubundi UN isaba amahanga. Grandi yasabye inkunga yihuse n'iyongera kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikomeze, cyane cyane mu nkambi ziri hafi y'umujyi wa Goma no mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Yongeyeho kandi amahoro arambye ariyo yonyine atanga umuti w'ibibazo, bityo ibiganiro bya politike bikaba ari byo by'ingenzi kurusha intambara. Uru rugendo rwa Philippe Grandi rugaragaza uburyo ikibazo c'impunzi n'abimuwe mu byabo kitagomba kureberwa gusa nk'ikibazo cya gisirikare. Nubwo FARDC ikomeje gushinjwa imyitwarire mibi mu baturage bayo, icyifuzo cya UNHCR nuko ibiganiro hagati ya Congo n'u Rwanda ndetse na M23 byakomeza kubaho. Nanone kandi uyu mukuru wa UNHCR Philippe Grandi yabashije mu rugendo rwe muri Congo no mu Rwanda. Nanone kandi Philippe Grandi
yanavuze kuri M23 ndetse abasha guhura nayo. Philippe Grandi biragaragara ko yemereye M23 ndetse na leta ya Congo bose abasaba kugira ubushake mu buryo bwo gucura impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu bihugu bitandukanye, kuzicura mu mahoro. Yakomeje ashimangira n'ubundi avuga ko intambara itakemura ikibazo, ahubwo ikibazo gikemurwa n'ibiganiro. Yakomeje gushishikariza impande zombi guca bugufi zigakurikiza ibiganiro biri kubera i Doha ndetse zikubaha n'abaturage. Philippe Grandi n'ubundi yakomeje abizeza ko UNHCR izakorana n'impande zombi kureba uburyo impunzi ndetse no gukemura ikibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gishobora kurandurwa burundu. Murakoze cyane, mwari kumwe na Master Fred. Nimba ushaka kora subscribe kuri channel yacu.